سلاف بینرین هیجا پشتی شورش روجاوای کردستانی ایدی خوندن و نویسینا به زمان کردی آشکره و روابو نویسکاران راهشتن قلمان و دست به نویساندن لسر پلا سپی کرن اوان نویسکارا به همه خوش دان وشانخانه اجد راهشتن و برهما و چاپ کرن پروسس نویس و وشاندن زمان خورد و فرمیده که اما ایرو بحثا وی مجاری بکن لو ما الاستودیوی بریفه برا وشانخانه اشلیر بریز زارا محمد میوانم نس کیف خوش متول بدری آمده صابن سپاس دکم گلک سپاس هر وها نویسکار عباس موسى میوانم نس کیف خوشم به آماده بوناتا گلکی سپاس بویور گلک سپاس ج دنمارکی جی بریفه بری وشانخانه آوای بریز شیرزاد بصراوی تبخیراتی برنامه کیف خوشم متول بدری گلک سپاس بگیرم بینرین هیجا هم از راست برای خو بدم جم ماموستا عباس و از وی بپرسی پیرا دست بکم ماموستا عباس بینرین آتا آسو و درفتین فکری لپیش نویسکاران چبون دما برده امیورن دمان هاجمی بحثی بکن نویس چواب چه شوی دست بکر چه درفت دست ده بوکی نویسکار وقت دست بکر فرمو شخوا دما بحثا بري ونها بكن دواري نفيسيده امي هر تم بحثا وخيزي صور بكن اسوي نفيساندني حتى قاسي آزادن اف مثلا جو آزادا نفيسي او رنگي هري بالكيش بو او دست كفتيا هري دجوار وخرط وباش بو یا گو بریا 2011 پیدا ندبو برنگکی روا و پاشی آنها پیدا دبی ام دکارن برنگکی آزاد بنویسن ام دکارن بزمانی خوا بنویسن بریا 2011 جاران لزانینگه برهمک کردی بمربا دباغو هناك قرتباجي بوي اف مثلا خيايا وقال لك كس توي ازمنير درباس بوني جوج بوي قوتنا كردي جو كتن الزندانه دجي يعني قال لك استنجي وزحمتي الفيشاي هبون امورن باشي 2011 اف درفتا جوچي بوي يعني آزادیا گو پیدا بوی اف آزادیا ها دواری نویسه يعني دواری نویسا کردی د زمان کردی ایدی ام بنویسن ایدی ام کاربن گنگشه که آزاد بکن اف بو دستکفتیا هری خورد هری باش گو دست مکد ایدی نما ترس هي تبنویسه نما ترس هي نج عالیه مجاره و نج عالیه چه زمانی بنویسه يعني ابدر فتا يا هري مزنبو ايدي امكارن بنويسن لي جنفيساندني ورد قال لك مثلين دجي هن يعني تاني نفيس ما كيف خوش ياخذ نفيسي اني لي باشي وقال لك تشتي دجي البيش يا ما دركت راستا قال لك باشا شخوا ما مستزر ما بري چند خلق اجي مدروش ازماني كردي ده بحثا زحمتين فيربون ازماني كردي بون حتى رجعي رو جنبي ده هاتن دسبيكا بري شورشا روجاوا يانجي بري 2011 كما مستعباس اني زمان هناك خلا هناك كوم خلق بدزي فيري زماني كردي بون وبرهمي وان درت كتن انا زانم كا هاي تج ويچاخي وشان خانيان هبون وشان خانين عربان گوش بوي كردا چاپ دكرن قالك برهمين كردي اللي بزماني عربي دهاتنا چاپ كرن انا زانم دينا تا دوي سردمي دروشا كردان چاوا بونو چاپ خانه ارا چاوا پيونديا وا كردو چاپ خانه چاوا بو يعني او بخورش وكما مستقوتي قالك زحمت بو يعني تيبك كردي يعني تنويس كردي ترى هاتبا ديتن يعني دركي هاتبا نويساندن يعني كومكا حكوم كربانا جبوي كردي نويسي بانا خفيري كردي كربانا قد خبو يعني ابناء مجار يعني شحر كسيفه خويايا يعني جبوي زمان كردي هكا برتوغاري چاپ کرن ما برتوغ مديتنا يعني الهم البيرودي جهاتن چاپ کرن هم الشامي جهاتن چاپ کرن يعني ما چاپي وي دمي ديتن لي بچا اواي بو بشكلي بو راسي او اگاهيه ما زيده يعني دبيكو كيم بيانجي سرتنا بي يعني نويسكاركي وي دمي بوشان خانه كا عربي را چاپ کربي او جي بلكي دبيكو بدزيه يعني جي بيجو بن دستورا
سوریه دا کسیم پیوندی دار بوی مجاری تایبت بن پیوندی اوار در باس نبیه هاتیه طبعا دن هاتیه چاپ کرن و بدزیجی هاتیه هريمن ما يعني هريمن جزيرة يعني هنك برتوك هبون مديتن بخو مديتن يعني الفبايا كرمانجي هاتنا نبيساندن وجميج دنشي يعني حشتي باش حكتي باش مصالحة حدوجي هي برتوكا ومصابة ايه ما مستدهام جي دهام عبد الفتاح جي هبون يعني او برتوكي ومديتن اللي بأواي كوتش هوا شاب كنا هلبته زحمته يعني هنجارة شيروكي خود قوتن بشكل هاتنا زیده هوالتیا خوب وان کسی گو چاپخانه را چیت کرن پرکی زیده دادن و حتی گو کاریبن پرتوکا خود چاپ بکن او پرتوکا خودی نتمامتی هم به هبرتن هر جاری گو هنک جو شامیانش حلا بید هاتن هندک يعني تكرنا ناف جلي خدا يعني تكرنا ناف غراضنا خدا ودانين هريما جزيري ددانا دوستو هبالين خويان جي نبيسكارا بلافكرنا كبدزيبو يعني او بلافكرن جي وقت قب دزيبو جي خوشياي هبو يعني هر کسی مرا ذکر بینی بیسکار چنی بیساندی هل بستک با نویسک با دبی کو اوقاسی جورین ویجی دوام پرتوکا دن هادیتن بهتر ما هل بستیتن او جيش بركو ما مستا يعني جگر خوين واچا خال بربو سيداي تيريج هبون يعني خلكت خصن واب بشوبين وكواجي بني بيسينن يعني هر شوبدار وابون وجوك يعني تخصن وان جوريا بني بيسينن يعني دبيكو تشيروك ندهات ديتن ويچاخي يعني رومان جينا هاديتن دبيكو ليكولينك تايبت لسر مجارا كردي لسر ديروكا كردي لسر خاكنغاريا كردي ندهات ديتن دبيكو جبوي هلبستي هبو هن مجارن زمان هبون ديوان برتوكا دهاتن نيفيساندن يعني بقشتي آگاهيما جبوين فا برتوكا أفن زيده بلو دبيكو ما مستيمه دي آگاهيوا باشتر هبن زيادة باشا ما مستشار زاد برای خود ما جمتا هر دو میوانه مش خوایی الاستودیو اجروجا جزیره نه تو بهتر الكوباني بوي انا زعما روش الكوباني دوي سردمه ده اصلا نویسکاری جی یک یا دواجی اسویل پیش نویسکارا هم جی ام تکارم بیجن رشید صوفی هبو ویچاخی الكوباني يعني جی هناك باقی خدو هبو دوا سردما ده گو هناك آلیه هنری چاندی باش بو دوی لوی دره انا زعما آلیه نویسکاری چاوا بو الكوباني لوی خطا فراتي ام تکارم ناف لیکن هذا كوباني وقت هجمار نفسكاران بخوك إما دوستر دميدا كسين دنويسان تريوان دربي ولاتهم لأوروبا يعني إيه عندنا ولاتجي لشامي وكي ما مسازارة بود بريا والشمباني عربة شاب ذكرن بيلوغو يعني هواكي دزي وبالنرخة كي دقات وساعات شاب دمو جار جاران قلت شيء زيادة يعني برتقال كردي بريدانا وزارة الغندرة السوري موافقان هاتون شاكرين ده سال نود دو دا بارم شروكين زاروكان نود دو و نود يكو كردي وعربي هات شاكرين يعني جبوكو كردي درباس بطن وردراندي زمان عربي را او جي دبيت هنا ناس كربانا نيزكي حكومت بانا حطاني او موافقة يعني او رضا نشتغل درتو انا چند پرتوکه و چند نویسکار هبون که پرتوکه وان ولو هاتن چاپ کردن برسمی هاتن چاپ کردن حتی آنها جی با حکومت سوری ما في چاپ کردن وان جی پاراسته جدر وایوه لگوری ناواروکه يعني مقود سران زاروك انا مقود الفباي كردية تشتري مثلا قبول دون ليه ناواروكا هنا ونلقوري حكومته يعني شر رومان بچه چروف بچه بر همین دیروکی وانا يعني سیاسی وانا در داد چاپ کردن بهتری وان لشامه ده چاپ کردن لی دروپلا هم بیشتر یا آگاهیان ده معلومات ده میستندن اف به هم بیروت هات چاپ کردن مجبور جاردا چاپ دوری واشنطنی شامه کردن يعني بس بخواد بیروت چاپ کردن لهندر کوبانه تشتك تدزگه کاروبار چاپ کردن نبود نبره شورش نفشت شورش حتی ده 2019 ونو ما دست به کار وشونگری لو درک بگشتی بری شورش ده کسی لهندر کوبانه رونشتی و تو چاپ کردن سه کس بون جه کسی که حتی نوی کوبانه کوبا نداد میسازن این هر تنی این هر داد میسازن ما بینید
يعني دقوا صاندا يعني خلقان دا بيجيكو كوبان واتر يسان أوجيت نبو كسي كيقولوا بفرتو نيفيسان نجبونا وكي أندامك يكيدين نيفيسان عارضة بيركا ونقول نجبو أو تشتكو جوار دا بكتر بليون كسي دا نيفيسان أوجي بزين هذا نيفيسان باشه کلکی باشه از بگم جمع مستعباس دمجارا شورش روجاوا چه بون نویسکارا نویساند بویر چه بون چیروک چه بون شر چه بون شهید چه بون بهتر وکی گم خلک بوری دجی بحثی کر کردا خواسپارتا دبستانا جواری یعنی یا واقعی بهتر بشکل واقعی نویساندن اویجی گلک برهم چه کرن چیروک یعنی روزانه مد بونه چیروک چه بون هلبش چه بون می بحثا جنسی هلبش تکن گو دست پیک درکت باشه سازی و دستگاه دست پیک کرن اما برای خسر هنک سازی چه کرن سازی انجواکا سویل چه کرن هنک گهدان بالیه ویجو زمان و پرردای بزمان کردی و ناف دجی هن سازی گو خبات ویجایی دکن أنا زعلم تويتش أخي شو باندنا تج في سردمي را چاوابو تچاوا ديد پیش خستنا في آواي وا سازيا چاوابو هبت زوكني بيسكار بحسيتكم بله پیشی دست خوازم تشتکی بین زمان دما به شورشا دست پیکر کسی ای دست پیکید یعنی چه دواری راگهاندنه ده چه دواری سازی آواده جی دقلک وارد جی ای خدانا پیش ئێگاوا پێشیدان ئەو کەسێ ئێ ڕەوشنبیر بوون ئەو کەسێ ئێ دەواری وێژەیەدا ئێت خەباتی وا بەرێ نویسێوادە هەبوون بە تایبەت یا کوردی یعنی ئەم بێژم بێ دەستپێکە حتا یا ڕاگەهاندنێ دەستپێکا ڕاگەهاندنی واژی خەباتکاری وێنا بێتر ئێ گرێدایی مەسەلێ نویسێوا بوون ئەو ئێ دەستپێکێ بوون بەریا گۆ خەلک خۆپەروەردە بکێ کاربن دەرفەتا ببین و خۆ پێشخن یعنی متخصص از بیا بیشم پیشی پاشی و شخوا ریوبریا خسر 2014 آوا بو حتی گو سازی خالی کردن حتی گو خالف دانه هف گلک وقت جوار و یعنی حتی نهاجی ام کارم بیشن هی خو آوا کردن نبرواده هی شبر وی کی نکارن حتی راده که گل کی مزن باری ویجی گرام کن لی وکا نویسکار وكان نویسکار کسی ایگو نویسن دستپیکی ده بحثی کرد انه خودنا ملی واقعی ده کرد دمک بریوی جی قالك جي خدانا آلية واقعيش بر ده آلية هشمندية ده آلية فكري ده چپگر بون يعني النزيكي بارتية چپگر بون اف مثلا هاد سوريا ده كشتي ده سردما حشتي ونوطي وحتاني ده هزارواجي اف باندورا هبو يعني شبر بيكي دنفيسي هلبستي حتى هاجي هلبستا كردي بنوي باري ده باري ايجو بحثا واقعي خود كي بحثا هبونا خود كي ودهيلا كدن دجي بحثا نتوا خجيت كي او جبرنجا كي واقعي بيتر اف مثلا بيشا البيشا اف نفيسكاريا ياد دمابوري دياغو هي چدواری هلبستی چدواری دیده شخوا یعنی برنگه کی جرنگا تفهم کردن به چما نویسکار خود دنوی علی او علی بهتر خویای بهتر نزیکی گله يعني دبقوا دواري ويجي ام بيجن ب باش نديجي هند نديسي دا جرك سروا وري خبطاندين ام بيجن دبستان اي نوجانيه اي بوست مودرن اي جافن باشتجي يعني دواري مودرنيزم جو بيش كيفن ففيالي ده بيجن بنسكاريا كردي أوجي يعني فيواري هذا هم الآلية ولاتي خود تشتن روجانه دنفيسينغو غريداي جيانا روجانه بون وليل هيلك دجي نفيسكار نهبون جو خدانا
آلیه مدرن ده آلیه نوجنیه ده گو دویواری ده جنبی پیش کت نخوا هنکی وجه جنس دی وجه درکتنش برگو نویس دست پیکر باشه اگر مورن ام بحثا شلیری کن شلیر جه کم وشن خانه روجاوای کردستانی بگو دست پیکر انت خو هنکی ام بحثا شلیری بکن شلیر چوا دست پیکر چطور فتا دست پیکر زحمتین پیشا شلیری چبون شلیر دچرا وشه ده هات آوا کرن يعني شخوا بشتي دزجهن روشنبيري ونيفسكاري هاتن أفاكرن روش أفا نايج مارتن قلكن يعني أم نابي جندنا دبيجو تشيبي ولا تجو بي أفاكرن هالبته جرك هيمان حمد إذا تشيبي بن يعني تنكار بيجي ولا تكأواكي تنت دزجه تك تك بكي مجبورة يجلك طرف جي تشيبن ويجلك دزجاجي أفابن إجبروي يعني وقتيجو نویسکار یانجی روشنبیر هف کم دبن هربته داویجی اف نویسکار یانجی اف روشنبیر خویی داوی بنا خویی برهم نواچه بن چیروک بی یانجی هلبس بی یانجی لیکولینک بی و اف پرتو کاری نویساندن جبروی پیوستی هبو گوشان خانه روجاوا ببن يعني نتني زي بحثاش اللي بكم يعني جرك نتني وشان خانه هب شاب خانه جي چه ببن هم جي وشان خانه جي چه ببن گو بکار بن وان برهمان چابکن و بوشینن يعني دما وشان خانه شلير هاد فكرن سالا 2016 بو داويا 2016 بو مبين 2017 بو وقتی هاد فكرن سيبر هم هاتن او جيج آلين اكتيار وشنبيرة هاتن ويشاخي يعني برتوك دي ساجي حرسي هلبست بون ويشاخي تبيرا من هاتن مجبور بون هناك كسان بينن يقولوا باش جهاتي ده هلبست ده او برتوكا بخوين بس او هستي وجهه ولا جرى كيا برتوك تدرس يعني هنا كان يعني الفيدري برتوك اختيتي خامتي يعني اف برتوك شباب كبشكلي برتوك ده او شيء هبو دبي او برتوك وري خوندن دبي برتوك جابا كي جدا وري ميزاندن نو كان بي ولا برتوك سر بهلكا بميني وي يعني بوشكلي ميني مجبوره او برتوك وري خوندن نرين بيستاندن اللي ويشاخي او قسي خرطبون تنبو قلسي هبو أم بيجن صدي حفتي قلسي هبو دبان آلياده يعني قاب هنا كي بيشكت يعني حتى صالي إيصال جي أم وان كي ما سيار بين بروسسي تشيكرنو بجارتني يمكن شما لما تخص وكي آلية هستياري جي هم آلية آوابوين سازبوين أشليري متخص از ناس بكم باش أنا خوفاي وكي قوشاو مدس بهالبستي كريد كلاسيكا خدا وبتسبيكا شورش رجي شليري جي اختي قو يكم وشان خنبو دس بهالبستي كريد هالبس برتوكي واش مرات باش أو وقتا قو أو برهم در خصن ودانا إني بسكار هستكي تشاوبو وشان خانيك ويديو برتوكا البته قالك كيف خوش من يعني او قصيده خواجي سري هبو يعني وشان خانيك الرجابه هاتي فكرن برتوكا تشاب دكي بيشتيوان شاب كنوا برتوكا بيجا هجمار قالك دبي يعني قالك برتوكا خوشاندن يعني تخازن برتوكا خوشابكن يعني بچرنگي ما به زمانه وي تشاب ناوروكا وي تشاب ورن بي بجاري بي خاري بحسب فكر قلت دهات يعني شخو ندهات نرد كرن يعني مشكله كما دس بك ده دركت او بگو برتوك ندهات نرد كرن ما تقول برا برتوك زمانه كردي تشبن برا خلق يعني خلكن روجافا برتوك خو كيف خوش بن دور البيجينج يعني حمينه توين يعني هيك راستيا بيجي يعني الفيدري ولو برتوك دهاتن شاب كرن حتى جيكي اذا سيستمك جبوه هاتا دايم جبوي شاب كرني ما مستشير زاد از بريخ بدم جمتا جبوي آواي جبوي فكرنا فكريا هزرا فكرنا وشان خانه آواي گوراستي كوبانيه گلكي بيوستيدار ويبو هريمك جو وقت بحثي كري هم نفيسكار كيم هم باش گه كريا دش گلك آليا با انظام كا وچما آواي فكر شلير هبو هناك نبي تشيج بيجن وشان خانه الباشور جه وباكور جه بون هناك ان عربا جي بوي روج آوال مصري شاب دكرن انظام صدمه دركتنا آواي و داخوازا وچيه وجبو چو بكر بس فيك كو سيكو بان رزبار بو تدي باجا تبدا العرضي بو يك جواب خاطر العرضي كوبان خاني أربعة كربون از ليبيا دمان ده حصل سيزان نهاية زكاة الرجاء شو ليبيا اشترى بديت أواهيكم من أول كريم أوجي وكربوني ده بشاري ده شوية بيتر بلكي يعني وقت خلك جريرانا من بوله فدش بردر ود مينم شك من
وليد القرية نادر يعني باف دي خوش برات تبدا البا من داني ماركن كسي من ود رسمه يعني مالبات عم خلطه هذه كان تبدا البا منه جبو قريدانك الوداري هذا دبن مجي ديوارك الوداري الدابا يعني فشتي ريزلر كرنل وكي ابا هيك انه يعني ما في وداري هذا يعني مو افاكرنا كوب يعني اباجي ديوارك انه كان وداري هالبسيرن قرب هيفينا تيجي قرب دنگ فینوس بلکی بلندتر به جیه کرشین جیه کشتنش به نخونه جه فکر جه وابو بس فکر اوه في اوی دهات لی وک بيج منج وشنگری ناس کرد وشنگری فهم کرد نه بلکه هنه کی دوار خواندنه ده خواندن مرا خواندنه مشامه را خواندن خواندن بو وکی دبیجن قانون اعلامه قانون چاپرنه ما في شاطر وقت شلون تبدا مزارب وشلون ليه اوای پردیکی اوای کار دادی کار که من زاربو ادیتوری و ردکتوری چیه يعني من زاربو روکال سازی چیه پیوانه وچنه واشنگیری پیوانه واشنگیری چنه ما في ورگیری نویسکاری واشن فانه برهمت خلاطه اگه بگیره چی واشن فانه چی نویسکار اول چی خود تبدا من زاربو لیزک بودم مش فاهمه کسی نویسکار تبدا بيتري وانا عربي نزك بودا مجوارة هنا كي من تشنا جوان برن جبلي يعني روجافا نا وشنجاري هبو يعني نبوبو كيشا نبوبو معنى ونجي بوبو وقتشاند يعني كسبش مثلا بو قربن جوارا تشكي ناس بكن يعني تشكي جوارا برن بيترو كي بقول يعني مش ضربة بس كسر دوس ناصان هدي يعني Portugal'daki جترسك وكي بالسيارة ما دوت Portugal'da شاطنا أم حشت مهان بسبب كي معنا جبو أديتوريا وين يعني Portugal لازم نزيد حسب روبال بو برهما يكن رومان بو أم حفت مهان حفت حشت مهان أم بسبب أديتوريا وثاني سكين يعني ترسي أم جافي يكي بافيج كان بيجافي يعني دبل ما بين دقة بعض أم بترسل شو قوتن فردا هذا يعني نورمال Portuguese لسر ام بيجن لهنگی وش کوبانی بوش کوبانی در بزنگه شامل کنه کوبانی در کویک وش بایی ترکیب به دیگه اروپا yani berpirsiyariya lisser gotin cahil bitir duvara şampiyon duvara başkan geldi em gotin etsin hasabı gotin etsin gotin şey fazla ne var yani bir gotin bir gohertin de elif Suriye'de levak sabi bine yani دفرتوك مرة درباس بون يك زمان إيطالي يك زمان إنجليزي يعني قلتن بالزمان فا جي دقيقة يعني بس أو قلتنا لقولي روجافا لقولي شاندا روجافا لقولي من دوزا كردي خرابة تي كاربي قلتني بهن تي جوه قلتني بجوهري أجا تبجوهري دي مسفر وجريه لتين ورجع وجريه أما تبدأ قارن بيجن بريسكريب يعني أنا زنبونا ما بو يعني حطاني كي أم في جوات الشطانة باش باش ما مستعبس ما هناكي سر ديروكا آوا وشليري جي مناسيكا متخص ام بحثا مجارك يمكن جوراستي هنا خباتن بري شليري دست بيكر بون ويك جوا سورمي بو هر وهاب شرح نارج دست بيكر دوي سردمي ده جبلي روناهي وكي ام بيجن روجنامه ت خباتن تشابكري شخو نبون يعني فسورمي دركه سورمي وكا شرايك دوي طاريه دبو أنا زانم وشخص بارم هايته هناك شيء هبو أو زحمتي تشبون بتايبات يعني از بحسبكم وكي نيفيسكار قلت هذا نيفيسان بوجي متخص از va زرافي انجي va ديتيل ساز ناس بك مشتا هو توكي نيفيسكار بيوندياتا بوارا تشلوبو يك يادني جي بتش هستي بتش چیرد بیشن بچه فکریت دنویسان بله شخوا کووارا سورمی 2015 درکت شمارا یکی بو و چاخی يعني قافة كبيش دبو شخواز برپرسی بشی عربی بوم تیده و حوالی ما عبدو شیخو برپرسی بشی کردی بو ما بريفت جاره كم بو جو كوفارك تشاب كرن نيفي كردي نيفي بعربي ل بشي كردي نور قربوج بشي عربي افقاف قالكي جرين بوج بوي دفري
هروها ما قالك لكولين قالك نفيس دوسيا جاري شمارة دهبون قالك نفيس تي دهبون ورقربون زماني انجليزي و نج زماني عربي بون يعني تشتن تايبت ما هبون ما هشت جو نفسكاري مي دفري او بخو ورقري يمكن او بخون دوسياد بشدار ببن افقاف قال لك باش بوج آلیه جابك بيج بو شانگریه بو راستی دمك جو هنا رجبا خب بيج تخست بله شخوا قال لك زحمتي هبون آلیه چاپ کرنی ده جو چند چاپخانه ایگول روجاوای خبتین جی هنا بسپور بون قال لك زحمتي چاپی خراب درد کتن قال لك زحمتي ما کشاندن حتى ما چاپ کرن او تجربهان الهمبر كوفاريجي كو درد كتشي الهمبر ويجي ما هن تشيروكي زاروكان ما چاپ کرن وقت نفسكارجي شخوا مجي متعدد نفيسي وهم حوالي مي نفسكار ما او ددا بنفيساندن يعني او هاندان دكتا وقت تفكرك نفيساندن تشيبو هروها مجباتن خوندني نقاشا برهما متكر برهمي اي هريمي اي دفرعما يعني اف قاوي هان از باورم هگر بري 2011 جار جاران پیداد بول باجاری قامشلواشی لی بیشتر به برنگ کی اشکره مال ناوندا سرمه ما نقاش کرن نقاشا برهم آمد کر ما نقاشا قلک تشتی بفیرنگیات کر يعني خلق جيدي تخستن نفيس شيء بتخستن شاب شيء برهم كردي در كفن برهم كردي در كفن دوي دميد دما سرمي كواليتي خوشك بدو دركت خلقي ايدي ناس كر انه هن جوهرتن شيء بن يعني بيجن بي خوينر اي دراشتن وابر همها وكا كوفارك كردي وعربي مجارن جران تيدا بيداد بن قافك باش بو احنا زانستن زمان زاني جد ناف ده لانغويستيك ناف ده انا كولين تي ده ورجر هبو راستي قافك اجبر مش هناك جرات خوند دو وقت كده جرينج بو شبوي روزنامه‌گریه کردی هر واج بوی وجه کردی آنج بوی وشانگریه بگشتی باشه ما مستزارا از برم جمتد عالیه وکیش لیر و دست بگاوا خوی دست بکی کر مجارا خلقا بری ویجی راستی هناك نویسکارا اف مجار رخنه کربون هم رخنه ویجیل جیل نافاروکا برهمن گوش لیر چاپ کرنا هم جی رخنه وکی سازی جی لیکر بون گوچ بر همه گوت هات بر دستوی چاپ دکر باشه تگو هر چتاگو متخص بکردی بو متخص ام چاپ بکن بینن لی راستا بلکی گوباندورا که خراب او قاسی للبرتوخانه کردی نکه لی بلکی لساندر کنا زمان یک بکی یاد دوا للشوی در کتنا پرتوکه لکوالیتیا پرتوکه لوی آستا و جو یعنی زمان گم تخوازم بگینن باشه و بچه شکلی دبجارت پرتوک اویک یا دواجی پرتگریگ گوبر درد کتن زحمتين چاپی چبون وی سردمه جوره پلی و دبجارتن چبون و بوها چاپ کرنای چقاسی کتا و پرح حقیوی دا چلو دگاه دسته و چلو دفروت اما هناك بحثا بيب يعني جوي برتوكا وقتي جوهاتن نيفسكارا بري شورشي نيفيسان بون برتوكي خو يعني وكما قلتي هل بس ينخوني بيسان دبون شبه يعني برهمي حاضر هبون برهمي حاضر دهاتن جمر يعني نيفسكاركي هاتيه قلت دقوت شمرة برتوكا كم هيا وكان نيفسكارا جمر خونديه قلتيه تمامه يعني بيرنكي براس خالق بنجهينه تخان بحثي كم وشان خانه دنیای بدی جوره کار دکن یان پراد دنیا تت جواره کار جواره تچاب دکه یان او پراد دنیا تت جواره چاب دکه شلیر نولو بو پیوندیاوی تنه پرتوک خام دگر تو چاب دکن راسته يعني برتوك حتى انها روجا ايروجي او برتوك ديسا جامج نويسكارا دقرن يعني اوج بخوج مرتينن ام تنرخي جوانا قرن ام جواره چاب دكن او جيش برغو وشان خانه ك وكبي مالي روج اوايا يعني تخازي خدي الوان فيسكارا دركبي يعني هلبة محمد زان او نفيسكاري ما او قسي ماديتا وانا زيده يعني يعني خاله هري جرينغو نفيسكار حمجي تاني بينو سواها يعني تمالي واتنا قرابي هري برتوك خوا تشابكي او وشيني يعني شلير جهدا في آلية نفيسكار يعني وك آلية معنوي برهم برهما يدركبي
راسته يعني ام راسي قالك رخنايا هاتم بشتي ما باش بارك برتوك ما تشاب كرن او برتوك قالكي خرطبوناوي زمان تنبو خرطبوناوي مجاري تنبو هناك جوا زميني نوا نخرطبون لجاليه ويجيبه لي هل بتا يعني افرخنا جوي شاخيد قهانما جبروي كي هن كوميتين اخوان دني هاتن افا كرن جو اف برتوك بن شاف ديريا وان كوميتي در باس ببن بري جو هرن شاب كرن يعني اذا ها او كوميتي ما قالك بشيوان شيبوني يعني تشي برتوك تشي جرة وريج مره يعني بي وان كوميتي يعني كونين خوندن وبرابوري وان ني بيساندن وسرواني نقاش كرن بري وانا امنادن شابي جبوي چاپ کرنا پرتوکا تبحث کرد گو چه جوری پلا و بکارتانی پلن گو حاضر ناف دسته مد او پلی سپی بون يعني بلکه گرک پرتوکه می دست بکی درکتن ناف دسته و دشی چه بون يعني بآلی کاریا هن ماموستیان هن کسین زانای گوش چاپ کرنه فهم دکن او پرتوک دهات کوم کرن دهات چاپ کرن يعني بهجماري هندك جمنابي ولا بهزارات هاتن چاپ کرن هن جارنا پرتوک بلکه 5 نسخه تنه هاتا شي چاپ کرن يعني جي صد جيت هذا اشخار ما نشتري خويا وبرتقانيه كردي تجيكي بس انا برتوكا شابكي يعني جي برتو نيفيسكارك هي وفاه كريا مال بطا يتخازي برهمك يدرخد يعني بدي خويا كرن جو كدا بي انساني دواري كرمانجي دا دواري زماني كردي دا دواري كرديته دا برتوكاوي وري چاپ کرن يعني دعم جواني فيسكار ارجي هات ايجو وفاه بنا برتوكي خونه ديتنا هر حسرتا وما ايجو برتوكا خو ببين يانجي مال باطا او يك شوباندن ودهات دانين شليره يعني حتى وقتكي في شكلي ما وك شلير ما كاركر لي فان صالي داويه اذا او برهم ايجو هلاندي بون ايجو نيفيسكارن كاري مدرخن خلاص بون يعني ما حتى ينمين يعني برتوك تشكسي جو برتوك كوي هبو نكاري بودر بخيانجي تشابكي حمي هاتج مره هاگرک بیجینگ بخوب بیجینگ و هاگرک برهمی نو هاتن چاپ کرن نویسکار نو درکتن جوان درکتن نویساندن وقتا گوتی دسپیکا خلقا خدا شورشک هيا دبل سر شورش یوری نویساندن لسر کدا شورش گرک پرتوک برهمجی درکبن يعني كسنكو دواري ورقري دجي راسي في علي دمي جوه يعني جوه بدنا ويناجي قال كسن بيانيجي لسر شورشا روجافاجي نيفيساندن او فرتوكجي حاجتي ورقري بنقورن ورقراندن ورن شابكرن لو روجافاجي بينديتن افاج راشتي بارك افاج راشتي مج وكشليرجي وشان خانه نقشي افبار راكرنا يعني وك بروجي دينن بيش ياخو جو شورشا روج افا تشكسي جو نيفيساندبن لو روج افا وريديتن هكا نبيجي وري ورقراندن جبوي بيك هاتا كردجي ويا عربشي يعني برتوك هي بويا كردجي بويا عربيجي يعني بوي رنجي هات تشاب كرن هيجي بروجي بردوامه يعني هر وين نبيس ورن هر وين نبيس كارن نو دركبن هر فكره نو بني بيسير دركبن ام كرد قال كي درنج ما جاري نبيسي با يعني هم نبيسي لكوليني ورقري مش قال لك تشتغل قال لك درنج معنا يعني نهاد بك وهيجي تشتم هبن نل اصلا جو هركز نهاد جيهانج هاي اصلا نبيسي بلكي امنك هابني ده ليهم هري كي مقابن ابيتنا يعني بيج ده نبيسكاري مقاب ابيتنا يعني تجربين واتشي بني نبيسي اذا كاربي برتقال حوالي خو باش بنرخيني بشكل كي زانستي بنرخيني و پرتوک پشتی گو پرتوکاری چاپ کردن ایده نویسکار خوازن رونشتناش بابا پرتوکا چی بکن بزامن او پرتوک چه آستی ده هاتیه نویساندن و چه آستی ده کارم بنرخینن يعني فيرانجي إذا زمان كرمانجي يعني پرتوکن كرمانجي في شكل إذا دوام دكي هر دبيكو دمي بيش ده قابن باشتر جورن آويتن دبي آلي ده وجبوي شكلي پرتوك أمجد كاليتا وينا روبرو يعني امنابي صدي صد يعني روجا اول جو ما چاپ کرن و روجا ایرو گوتی چاپ کرن چاپخانين باش مازن چی بنا جهدنا بان ازوار بحسب بروسيس بكم جسري حتى ضوي ونشاو برتوكي تشيتكن ابي بهلت بيشتا باشا ما مستشر زاد هجر ازورم از بحثا افاي بكم اليه وشانغريه ده جخوت لدرفد مينيك يا دواجي قالك برهمي والدرفد هنا چاپ کرن حتى هنا وي روجافا وخباطا وي وجوري بلي وديزاين وي هروها ازوارم هو كيشليري هنر خدنا اي ورجير يعني اي نبيسكار وقت يوم برهمي دقرن كاري وا بد تش اصيد مشيو وتخسر جماره كيجي جموا بقرم حتى انا هو خبرتوك شي كرنا ما بقشتي اري سوال ما تفكش داني مرقرتيه بدي ما بند سركال كوبانيا همو كارمن بس كده كارتن اوجل روجاوانا يا روجاوانا يا روجاوانا
لأوروبا دمينة يعني چه برسال چه روپرسال چه وری وشان خانه کوبانه حتی بهتری ورگیره کو امورا کار دکن یا متب کارتن ام هول دادن کو جرو جوابن طيبات زمان هنا نشار من امبارح خدنا ولات المغرب يعني وقت زمان ايطالي وقت زمان اسباني كان برهم معنا الوجبه زمان لغات زمان پیدا نبود انگلیسی فرانسي بلکه پیدا بودن اسپانيا ايطاليا يوناني ارمني ما برای خودم ولات ندن بگشتی کارمند آواج رو جوانه بلکه بهترش کوبانه بن اوای مثلا شاب کردن باورم وقت نقشه وشريعة يجي أنا بإيران شابكن أنا 11 نوشاني منو هنا للسيناء شابكرنا إيجار إيران حتى دقيقة أوروبا زوتيري كو دقيقة رجعها بيستو سي نوشان لباشرن براسي رجعها نابنا بسكريك السينار هنا بسكريك جي جبو تركيا جريداوي وجه الشرع ما بيتن يعني لغوري برجي لغوري وينايا برجي يعني لغوري نافيشانا كردوكي كرد درباس بين درباس نادا يعني لو درجي تقارن سنة يا انه مروز عربي كردوك في اوي يعني نغرق كردوكي وابي درباس بين وابي درباس نادا جبن يعني او ريال ما بينا وجاغو وباشوف بخوا نريق قانوني حدا قانون جير هذا يعني او بسكريتي قدنا هنا نظنا يعني شروط درباس كنا كردوك يعني بهتري Türkiye ve davi ne behter yani stara biz eski sale ki vardı Türkiye ve davi soru cevabına buna لباشور وأوروبا يعني بس وكي هنا هو برتنا برتقال خطط شاب كرنا قال لك هو أنا برصيت تجي نهاجوت يعني جاره وشان خانه يعني سكار براجي ديج بو شاب كرنا برتقال جاره وشان خانه پرنده نویسکارش بو پرتغالی ما فکر پرتغالش بسیارش بو شبکه يعني گرفت شغال بهنم آقای بهنم بگشتی پرتغال دیگرن کمیته کش بو نخواندنه يعني پرتغال یا قبول و یا قبول نه پرتغال نه قبول کریجی نه واتای کو پرتغال نه هجایا يعني يعني أصلك وجهيتي ذاتنا يعني بلكي نلقوري ما بي نلقوري خطر مش خارج فيهم كذا بنشنا يعني Portugal belki Libama arena به جيكيدين arena به وبلكي توك نافو دنجي وجي درك bir şey yani vamit خاص به نشان بدم يعني بجبلي و يعني ستاندرد Portugal بل افاناجي ستاندرد برگه جهانیه يعني 14 ام کارتن نور هلی رافت هي بانكي هي شاموا هي الشيست هي الشيف دو راماج هي بارتي بيجي المونت هي سوبر بيجي هي هل ستيكر هي في سوبريانو هي يا فري بابي هي كوشي دوبليكس اولا حريق بك ساعات جرد بكم روسار ودين لا حركوا جراماجي خو زيادة دبل قال الترد يعني نورمال تركيا كزاروت التضوء اللي هذا نورمال تقول جراماج يعني صدق بيستوعب شاب يجبو هم سكول بهم شيء هنا كي بيترب قوتها يعني يجبو خربونا وما خربونا يعني باشا هجمارا برتوكن حتى انا واتشاب كريا تشتك دسو ده هي وكيد انا برتوك ايه شابوي وايه بن شاب هذا جارين مروج بيرد كده اما نقولي لسه اي اس بي ان رقم ايداع دولي ما قلتي ما جاري كم مسد جمار انا جو سد جماري درا كم متهنه معنا يعني نورمالي شاب كيري وايه بن شاب هذا يعني يكون روبالسازي وبالسازي ويش مقالش بو شاب نودو حشتن كم درا كم مان ام لسه قدرنا نقدر باشا جبوي رقم ايداعي جو بحثي كرش خوال جمش ليلي هنا تشينا ويا مخابن جبوي وين بلان سازي وهي جبوي انت قازم شتي بله بلان سازی مهنه لینها هن پرتوکن مهنه ام اواوا ذكرن آیس بناوا تين كريم يعني
يعني دبيكو تبقى دمي راسنا بيجي ما في جبوي بسكار، جبوي دمي بيجي جبوي حمد برتوكا تاني قاش كرن يعني شخوش دمك بوينا دمي بيج دوي افتشتا حمي خويا بلين هن برتوك نهائي في داوية صالة 2023 وبسوچارا آیس پینوان تین کرین و تین داین باشه از تخوازم ویجی بشته بپرسم هجمارا پرتوکه گوحتانش لیره چاپ کرنا یعنی جی وشاندنه چندن هجمارا پرتوکن شلیره 410 پرتوکن 4 ناب نشان يعني حتى صالة 2023 يعني 2024 هين پروسس اوی بردوام باش هر زده چه چاپ کریه و هلبش چاپ کریه چیروک چاپ کریه چه چاپ کریه لکولین هنا ورگرن من ها سالي بيشيو كما قلتي براني خو هلبست بون هن كبير اني جيت ناب دهبون اللي بخشان روج نويس نويسكارا جي هبون ناب دهبون يعني اوج بيرا كرز بيشن سالا تدوي هناكي تشيروكي جي خدا بيش يعني هن بهن تشيروكي هات روماني دبيكو رومانن جانج مرد هات الندوي استا بجنول رومان هاتين نويساندن دهاتن يعني اللي بنابي روماني دهاتن يعني بصالين داوية باش ليكولين هاتن هن جرين ويجي إن هلبستي إن كوكسن بدري درباسي روج أباكر أو جي هاتن ديسا جبير آنين هاتن ليكولين ديروكي خدانا بيش يعني وكي زمانجي برتوكين زمانجي خدانا بيش يعني بهتر جورين وينا إذا تتكاري برنجارنجن يعني تنكاري بجولة تند هلبستت ما يعني درومارت ما يعني جور بجور نفيسكار إذا تشد نفيسينه تشينه باشا بلين أعتقد بلين أف هجمار هندك يعني باش بود وقت أخذه يعني الجوريما أم درباسي صلاح اشتابون إنها باشا يعني روجافاجي بسكارجي باشا أري يعني أم بيجن هكم لولاتي خوي روجافات نرن أم نوك ولاتي كي أم بيجن ولا مليون حاضرن إيدا البيدري هجمارا ماجي هندكا نویسکاری ماجي باش گلکن همیشه خوازن چاپ بکن لی يعني بلكي تقول خني واقلك أنا أملي بورينا خوش وات خوازن إذا برتوك نما أم دكارن أو قسي چاپ بکن إشبركو دبيجو برتوك خوي زمينك قالك خرط بي أو برتوك هدس حركسي نرخي يعني أواويزان بقوة ويزان ب هزاوي وي برتوك هبي جوكاربي تشتكينو الخندكارا يانجي الخينارا زيدا بكي ام دخوازن اذا برتوكن بفي شكلي شلير تشاب اش خودشتكي جانيت حمي ديروك ملت هذا جد بشتي رونسانس يعني بشي سرهلدان وشورش و برهم واي كيفن دشن بيجينجيت كيفن برهم نوتن يعني قالك نبيسكاران يعني دماغو برتوك نبيساندن النرينا كواي بيش بينيها بوقت برتوك نبيساندن نا اش خيالي خوان يعني راستا او تشتيقو برتوكات هات نبيسين تيديتن ايرو هم دخوازن إذا برتوكن فيرانجيجي الروجافا وريديتن يعني شبرقو نبيسكاري كرد هاولداني وي بي رنجيها دخوازي بنبيسيني لي دبيكو درفتنا بن يعني هنيكي درفتن مي روجافا جيج علي روشي قمتير درباست بنجي بلكي درفتن نادي نبيسكار بأوقاسي راحتروني وبنبيسيني يعني مهيفينا افتشتا هناك آرامي ام بين النبيسكاري علي جيانيجي علي ابوريجي كاركش قلتي نبيسكارا وريكر يعني تشي كسي نبيسكارا الولات يما بكاري خو نبيسكاري كاركي جياني دكي يعني غير دبارا مالا خود كي مخا نتنج بوش اللي الجرك بشجري بدي فان نبيسكارا قالك دزجه مي نبيسكاري ويسازيه مي روشن بيريجي هنا جوا يعني سركتين خواستن جو فان نبيسكارا بكن اندامين سازيه وخديل وادر بكبي يعني هروا او يدري جرك الخدي هبدر كبن ام هري داوي وكو شان خانه ام برتوكا تشاب بكن وشينن بله امي ورن قافنا هنا خالدي مساله بيشانجاج ما بحسب كان مام صعباس توكي نفيسكار صلايه نفيسش خو برهم تجي هنا همي ورجري همي نفيسا تجي تجي وشان خانه روجافا رازي بقي برسكينه كي جرام بلي رازي بونك تشاوا وتشيب برزجريك قابل تتكاي رخنه بكي فكري يعني رخنا بيشي قول دفرك وقت دفر ما جو صدين بسكارا هنه صدي برهما جي هنه ام بحثا سي چار وشان قنايات كن افرخنا هري خرطه يعني ام بيجن بي وشانگري تنه لدفراما افنا افرخنا هري جرينجا برسكريك ابنا برسكريك يعني برسكريكا هري جرينجا يعني برسكريكا هري البيشيان بسكارا مثلا روشن بيري ونفيسي تبدكي يعني تسكني
وەکی دی ینی تشتێ هەیی وەشانخانەی هەییژی ئەف چەندەکەی هەییژی ئیدی ینی هێ ئەم بێژن بێ نەکەتنەوەی وارێک و پرۆژەی خۆبرنگێکی خۆشک ئاوا بکن ینی تەفگۆ هەن نێرینن وا هەنە ئەم بێژن بێ ساڵانە هەن پلانی وا هەنە ئەم بێژن ئالیش لێر دەژی و ئاواژی و نەقشی و هەروەها چەند وەشانخانەی هەنیژی لێ دمینەگۆ پلانسازیەکە ولۆ خورد و ڕەوا ینی دەستەک استراتژیای هەبن استراتژیک ji ber got destek nînin belkî ev planîhan jî xweşik naçin serî mesela ya razîbûn û nerazîbûnê çi nivîskarî heyî yanî ji mafê her nivîskarekiye dema got binivîsê berhemekeyî hebe li pêşiya xwe derfetekê bibîne got çap bê mixabin ev mesele tune yanî ez wek nivîskar min di berhem sê berhemê xwe me çap kirin ser hesabê xwe şexsî min çap kirin evna ev pirsgirêk neyam tenê yanî ji xwe em behsê bikin bê pirtûk nexweşik tên çapkirin ev jî nesûcê nivîskara teva yanî nivîskar jênayê xwestin her tiştî bi destê xwe bike jênayê xwestin binivîse jî yanî jênayê xwestin veqa mesela bike heger weşangerî pêş bikevê heger weşanxane pir bibin wê çaxê yanî ev bar wê barî wabê ji xwe me got me got sazîş hemû lave em bîn xwe nû avakirinê hê ava dibin me got em naxwazin barî wa giran bikin lê helbet em bêjin bê qadeke berfereh yan nivîskariyê got sedên nivîskara tê de hene ji mafê wayê jî got li hember xwe li hember vê nivîsa ha bêjin bê weşangeriyeke baş hebe weşanxane îdî peyda bibin û projen birengekî em bêjin bê destekê wa hebin karibin wa planên stratejîk dênin û pêk bînin baş gelekî baş e ji xwe me dawî de behsa hinek çareya bikin kom karibin ji bo çi pêşniyaz bikin ji bo weşanxaneya ji bo çi plansazî werê kirin ez nizanim ez dixwazim werim cema Musta Zara careke din ez prosesa bijartina berhemê bigirim nivîskar tê cem te pêwendiya we nivîskar ji gava got nivîskar tê cem heta diçe çapxanê û derdkevê diçe tê firotiriyan tê pêşenga dixwazim vê prosesê giştî ez nas bikim hûn çi lo dikin di gava destpêkê ji xwe destpêkê nivîskar tê ceme navendê pirtû yanî nîqaş dike yanî dixwaze hinekî roşa me nas kê roşa çapkiriya weşanxaneyê nas bike piştî berhema xwe pêşkêşî me dike divê me berhemek heye hûn dixwazin lê binêrin heka hûn bibînin malê çapê ye çap bikin em jî wê pirtûkê radikin em didine komîteya pêwendîdar bi wê mijara goşandî komîteya nirxandinê ye komîteya nirxandinê ye çend kesaya gerin ne şerta hinek cana jê dehin hinek cana jê pêncin hinek cana jê sê ne yanî nekê mîsiya ye û ne zêdetirî daha wê cûreyê wê babetê ne ew pirtûk ew komîte hemid xwînî herêk raporeke serbixwe tê nivîsînê ne got hemû bi hev re diştexilin dibê ka çawa we dît ne herêk pirtûk ji xwe min navê nivîskar yek car em ji ser pirtûkê dine alî ji bo wî got min nebêjin wela ez filan kes û nas kim kêfam jî tê pirtûkayî werê çap kirin ji bo vê kesayetî vê rewşê em naxwazin em xwe tê xwin wê tengayê de pirtûk tê xwendin raporaya tê nivîsandin her awqas evîdî rapor têne komkirin komîte ev ji dîwana wêje ji xwe tê xwestin dîwana wêje van rapora hemiya dixwînê xalên hevbeş yanî hemî kom dike û raporekî nû dinivîsînê bi navê komîte ya dîwana wêjeyê ya filan beşî ji nivîskar re dişînî ew nivîskar heqî heye got bersivê bi raporekî bide yan jî dikare bibêje temam yanî tişta got we gotî nerînê we ser pirtûka min gotî ez dikarin ez serrast bikim heta demekê yanî bêhtir em nabê pirtûka te naye em nabêjin lê heta ji me tê em bêjin pirtûk nerîn yanî nivîskar vî şiklî
هەبووکە اینا gelekî dubhatê dubare kirin yan jî cihêvê nivîsê nerast e yani van şiklê ûlo yani hinek mijar tedexulî gelek tişta jî nakin yani navê neş heqê wan komîteya ye rabin nerîna xwe ser nivîskar ferz bikin ev xaleke ya herî girîng e nav wan komîteya de lê nerînê Bûye carekê pêşê cara û pirtûk vegerandê careke dî ji we re rast kiriye û şemandiye gelek cara çêbûye yani heta vê dawî em gelekî rastî pirsgirêkê ziman hatin ji ber ku pirtûkên rêzmana kurmancî derket rêbera rastînivîsî nê derket hineka li gorî celadet heye hineka hîn li gorî Reşîdê Kur jî nivîsandin hineka li gorî Osman Sebrî jî nivîs ew jî ji me re hatin ji xwe nivîskar ziyareta weşanxaneyê dike hinekî rewşa weşanxaneyê nas dike rewşa çapkirinê nas dike berhema xwe pêşkêş dike em jî wê berhemê ji dest digirin em radestî komîteyên pêwendîdar bûyê mijarê dikin ji xwe xala girîngberî got pirtûk werê radestkirin navê nivîskartê rakirin ji bo got alî çê nebe didin komîteya nirxandinê didin komîta nirxandinê ji bo got bixwînin ew kesên di komîteyê de her yek serbixwe rapora wê pirtûkê dinivîsê dinivîsê û dişînin ji xwe ev na yekser em didin dest dîwana wêjê yani endamê me li wê derê hene ew rapor tên komkirin û dibe yek rapor ji nivîskar re têşandin ew nivîskar ji mafî heye got bersiva raporê bide got neeciband yan jî got eciband karê bibêjê wela temam nerînên ku we gotin di ciyê xwe de ne em ê rast bikin wekî vê dawî jî ji xwe pirsgirêka ziman jî li vê derê derket dîtirê zimana kurmancî jî derket û rêbera rastînivîsê derket zimanê celadet jî ji xwe li bir hatibû dayîn yani dibistana de pirtûkê menehca hemî jî li gorî celadet bû vê dawiyê hinek pirsgirêk divê alî de çêbûn yani weşanxaneyên me jî ketine vê tevlî heviyê de nemazanî bûn ziman wê kîjanî kar bîn yani ew jî belkî dibe ku xalin biçûk hatibûne guherîn lê me weka weşanxaneya şilêr me ji bo zimanê celadet em serê me nexwest em biguherin rastî ji ber ku nivîskar wextê got pirtûka xwetînê li gorî celadet fêr bûye ne li gorî rêbera nastinivîsê fêr bûye yan jî rêzmana kurmancî ku yani hîn temenê wan biçûk in yani hîn jî ew serê hene nîqaş serê hene em nedîjî wê ne lê bira heta got nîqaşa wê sererast bibe dibe ku nifşên dibistana de yani ê menehca karbin ji bo dibistana fermî bikin wê ne lê em nikarin em yekcar em weka weşanxane em red bikin ji ber got nivîskarên wextê got pirtûka xwetînê bûyî zimanî tênê yani piştî got rapor tê nivîsandin nivîskar pirtûka xwe sererast dike careke dî ji merçînê careke dî tê xwendin heger rast bê yekser têjmere yani weka weşanxane ji bo ku em haziriya wê çapê bikin rûpelsaziya bikin dîzayna wê bikin bergê wê çê bikin piştî dîzayna wê jî tê çêkirin em ji nivîskar re dişînin heke şiklê wê ecibandiye mafî nivîskar heye li nerîna xwe berg bide yan jî di naverokê de jî bide yani tişta got ew bixwaze jê re têşandin û nivîskar heger dibe temame em jî dişînin çapê yani gelek caran nivîskar tabloyên taybet ji bo nivîskara xwe çînê em mecbûrin wî tabloyî bar yani ser bergî bar bikin başa çapxaneyê çi qadar rêş dikî heta digihêwa yani em çawa dikin em mesela em ê bêjin em 10 pirtûka hazir dikin em her deha bi hev re dişînin çapê heta got haziriyê wê ji bo çapê tê kirin yani piştî dereng kevê car nacê ew jî ji ber ku heta got em hejmareke pirtûk bi hev re çînî çapê em nikarin yek bi yek bişînî çapê çend hejmara derdikin yani hesab cana 500 cana 1000 cana li gorî pêwîstiya yani 200 jîm cana derdikin cana 300 nisxî jî şahiyê imzekirinê ji bo şahiyê imzekirina jî ji bo bi taybet yani dîwana me wêje vê barî ratibê hin cara em weka weşanxane jî em şahiyê imzekirinin pirtûka çê dikin Mamoste Şerzad peywendiya te û saziyên wêjeyî yek her wiha saziyên brêveberiyê di do wekî weşanxane çawane peywendiyê we hene û bi hev re kara dimeşînin mînak şilêr gelek hevbeşî û bi neqşê re çêkiriye bi dîwana wêjeyê re çêkiriye bi Yektiyar û Şemîrê Herêma Cizîrê re çêkiriye lê ji bo avayê hûn te hevkariyê we hene yan jî peywendiyê we bi saziyên fermî rêveberiyê re çawane
وهي كان يك بروجي موجود السنة شاندي هاري مفرطة من بهافرانكر يعني مينسكي ده برتقامبو وبروجكت دي هي فestival كوبريا وجهي او بدورة يكي ودور ما تذكر افا بيرد لي ساتوشي دستة شاندي هاري مفرطة وقت بروجي وقت برتو شابكري وقت مقتنع يك بروجي بو دور ده برتقامبو قديا يعني داوي جيبو يا متخوض از تشكي كي سر فرصة بوتج كي مع باص برسي سر ويجب سكن تم تترسيم كا تذكريك يان أسانجين كش نفسكارن شنا جارك أنا هادي قلتنا كا وبرشم خانة شو تذكريكات بين يعني شو أسانجين كش باشا بزدقيقة واش خانه اچنا ما اسكي وقت بيجي وقت هايبت يعني ما دسبيك إذا بين مروز عربي يعني وش خانة نمز قفته يعني نهما جكول عربي وجير قراتي ينجي يم فرم خواهن و پروژه خوی مزن وقتی بازرگانی حتی کار بخواه خبره بابه يعني نورمال و جان پروتوکل پارا بگیره یه چاب که جان پروتوکل باره و بگیره صرفه و او چاب که جاره وقتی میگفت پارا در نویسکار لی بگشتی آنها کارم وقت نقشه بجیم وقتی که مرو ترخیصه جه دزگهن هانه روجاوا یه پابند به کار وشنگریه آوای چه دسته چانده ترخیص گرفته نورمال دنیای نبجم أوروبا يعني هم ولات عرب أجي قافا نبيشانك دركه أم بيجن لسوريا 12 13 بارزگاه محافظة هبون ده هر یکی ده پرتوخانه هبون هر پرتوخانه ده نبیشانه جو پرتوکیه دکره يعني وقت ازاره بم 13 بارزگاه هنه هر یکی ده پرتوخانه تی هنه از 110 پرتوخانه هنه هر پرتوخانه ده پرتوکاج من بکره نورمال چاپا یکی وکی زارا گوتی از مجبور نبودم دسته دو سلسله چاپ کم از 5000 چاپ کم مجبور وقتی که چاپخانه در که از 1500 او دزگاه هانا مترخص جيل بني او يا بكر ببيع اما هم تشجيريه وهم جي جو برتقالي خزنجي بكن لا روجافا نورمال تداري برتقالي دسته چانده بگشتی از جيكي طيبات نابجنا برتقالي وانا خو بي برتقال يعني برتقالي فالا برتقال تنان وكي كو جارنا بيركام ما قال كي مش قلت هاتن شافي ما دستي وان بالفج مره شي جورايج قلت انينا يي وان داري تبيجي مهضر سلاده قلت دستي مره دير كوتش برتو مره انينا خلاص كده ابا ضد دزقاي هون كو وشان خانه قريدين بوانا يعني تركيز فجوان سنه ابا يه هريكو ببابن بالوقت وقت بشجريه وكرينه ابا تنيا يعني ساله جارك تشنغا هركول شيء وجارنا هناك دزگه هن پرتغال کنو هن جنات کمی يعني سالك تباهي روجي پرتغال غير ناترين و ده روجي جروجي هفته كي تشنگه شي پرتغال بين كرينا اما يد دوان ام بحث السير وشنخانه تاني بنا ليه الروج افا باورنا عمود تاني حضرها البسوان هي لكوبان نظام تقص رومان نفيس هي وقامشتو تقص تشيروك نفيس هي سير وشنخانه ويتش قارب با يعني با هجمار gelekî mezin ji nivîskaran wê karin berhemê wana bigirin û wê barê berhemê wan jî bavê bir ser xwe wê çap bikin û sînor jî wek wala dorpêşgirî ye nikarî pirtûka jî belavkî derxê derva yani zêdetirî wê wek fêrma ana weşanxane berhemê diweşîne bes karê wê ne belavkirine ji ber ti fêrma yan şîrketê karê belavkirinê dikin rojava tunane li bîtirî welatê Araba jî tunane فواشنخانه هم چاپخانه يعني هم کار چاپمنیتی هم کار واشنگریتی هم کار بلافکنیتی ها پسکدی که سیان یا چهارم نورمال پرتوک ام چابتن 500 يعني 1000 هجماره ليه وقت آوه ده 1019 حطانها برهمه ما يكي چاپ آوه قدیا ليه بیتری برهمه هنه بارم وكي وي الشجيه اللي بان الشجيه بلكي باش شليل يعني شليل او تعضاي ما بيه كي جبر نتاي بتا يعني نقش وي برسبريكال دي نورمال بلكي برهما احي الارمن يا تاكي عباس
بیتریش چالکه که امضا کردن جرد چه بود که صد هجمار جلس بیش بین صدی لی نورمال پرتوک هیت پنج سالات شاب دکی پنجی پرتوک جه نای بلاف کردن تایبت پرتوک ورگره پرتوک ورگره یعنی پرتوک شاب که نورمال به $500 ورگیر $1000 دایی که به $1500 در روزا صد هجماری بفروشی نورمال مستحق هر هجمار $5 نای فروشی يعني واجي هي كسر الرجاوات دخولن كسر خونر يعني خونر تنانا خو لا كسر الجارة دخولن خاندكار زنگه هنن او نجي خود كسرنا نكار كردن يعني اونا خرجي خود رجاوات ماله بس اونا نكون ترتوكا بهاي $5 حفظي $5000 سوري بكردن يعني بلي دو سالان ده فستيفال كوبيا وجريدة وك آفاي زن شاگرد زنگه دهادن ترتوكا ركنو بكر نداره بكردن روجا داوید مچانسه دو هشتی پرتوک ببرم بر ما بلاش تا وانج بو خوندنه یعنی جبوی بخوینه اول هم دو پرسگره کرد يعني ایجار تنکاری هری وکی نورمال هری دزگه که بی کاری پیش دست خود برام وکی بی کار مرا بن علی کار يعني داوی ناوی بازرگانیه يعني عربی نشه تاجر يعني یه وشانگیر بخواه بازرگانه چه ناوی نه بازرگان میشه بگو نه بازرگان به پرتوک چاپ که و جهه ودا بهن وبلا بناك يعني جبو قارب بر برتوك اخر بفروش جبو قارب شرا خبره بده دبي برتوك بفروش لا برتوك ما يفروش يا هري مهم دبي دزگاه نان گریدا کار وشنگری یا ای وشن خانه در ريدان خوشبون گرتنه و کار خودنه دبي اونا وك ارك يعني او تمنتي يعني ارك سروانا وش حرنا بنشانه بنجي نسخه سد نسخه لغوري حاجات اوانا يعني لحر دستایکی پرتوخانه که دهیه لحر باجاری که سیچار پرتوخانه یه گشتی هنه لی آنها از غرم مقامش پرتوخانه به دو سه هنه از کار نخواست ما بگم لی یک بر همه آفاتیتونه یا برای جوه لکوبانه پرتوخانه به دو سه هنه بلکه بر همه شلر تیدا هبن يعني بس بر همه نقشه تسمه اوا کی دبی باری پیرابه اوی و چیروکا gelekî bêşe lê va yek çend eşigên min gotîne yani dervayî wat tiştana yani wextê ku mirov bê weşan gerî aniha li rojava em tevxîsê distînin me lê qanûna han em pê istîzam bikin çi ye yani yekê yani di her varekî de sê çar yekîtî ye yekîtî mamosta bikî yek dibine yên skara çar pênc yekin lê yekîtî weşangeriyê tune çend kes rojava karê weşangeriyê dikin ام نزارن يعني أنا وشان خانه هنا لكن كارمن ده وشان خانه يعني كان وشان غير هنا أو سنة يعني نورمال ترافیک جان پرتغال چاوده که بویا کار ترافیک یجی بویا کار شهرداریان یجی پرتغال چاوده لی دیوان وقت یا وقت قانون بودی کاری بریک و پیک برای وهره سنة يعني أواجه مسئولیتی یا دسته شانده یا دسته قانون بيع عدالة كارك أجوبة نظارم لا نورمال آنها كينجي ترخيص تك هاشكرن زي مروف تسير بكين نورمال دزجها كا يعني دزجها كا عندنا يا كينجي أو ترخيص جوان تك شاندن يعني كم خيزها أنا أجر تبغى خيز نسول درباس نتي ترخيص نايل هاشكرن درباس نتي بيك هاشكرن لا جبوه شنجرية أبقى ناتنا يعني بلكي كيجي رونجة بأفا ورا سكنادن جبرت کارکی نابته کردید لی او قانون هانا چه دبیجه چه نابته بی کاری بگی تو نه باشه گلکی باشه مستعزد شیرزاد زد خوازم پرسا داوی همجی گتناوی داوی ما مست عباس بناسم ت جبوی وشان خانه تش پیش نیاز دکی و چی وشان خانه تی خواستن بنیان تو کنی بیسکار يعني شخوا وشانخانة أو بيتر بيدفية خوا ناستكن لي أزباورم يعني وشانخانة السركفتي لبلاتي الدنيا أو إن إيجو دستكتي واهن يعني إيجو حكومات آلكارية بوارتكن إيجو يعني ميزانيتك ترخانك ميزانية بوي ويعني أو يعني وشان خانة وشان جري
بكردي بتايبت تجاري قش نابي جبر حتى نبي واركي يعني بازارك كرينو فروتنا برهما واتشي نبي برنجكي خرط وين كار بي برناجي ورگري ويكاري بردوام كي جنها حتى وي چاخي شخوا بيدفي وي هبي جو دستكي واج آلية بريفبريا هبن يعني ام بيجن بآلية كردستاني يعني بروجن ويرنجي لازمن يعني از قوتنا هوالي خوي اي وشان قناج بيجم وك نفسكار ما في نفسكارا دماغو برتوكا خو قداندن بري خو بدن البيشبري وال بيشياوا وشان خانه هبن با برتوكيها حميز بكن چاب بكن برنگكي يعني برهمن هن ام ايدي ام دنفيسن ام نزان امي چا مي سبا مي چاوا چاب بكن يعني ما في ميجي دماغو ام تشتكي بنفيسن ام ناس بكن بيوي وري چاب كرن و بريزو حرمت و بيشوازي كرن و بربلا بي شخوا خالك جرين هم روف كريكا بحسب كي جو هم شلير هم آوا هم نقشيشي دقلك بشنگاها ديانجي شالكه ده برتوكا بي پرده دنج بو چان دا خوندن جي خود بي هم جي اليكاريا كسه گون كارن بوهای برتوكا دن افغاوا کا باش بهبيا جو هسه وشان خانه جي هف تف دستيا چاندي بردوام بكن واغاوا ما مستزارا گوتناتي داوي تفي بلان سازيا وي وشان خانه بري والكودريه يعني هلبتا اميجي تاني زبنا بيش لير امي كارم بيشتغلن يعني شخوا وكش لير بلان سازيه ما كون بكاربن خو بجين باش بيشنگهان وقلك بيشنگاش حاضر بونا بقلك باش مصالات شوي قلك باش بون يعني ايصال ما ام هول ددلكو ام خو بجين هن جين دجي يعني الكوريكو هرقو تري بيشانگه كيت هن كسين نوناست كيت هن هوالن دوستن خوي نوناست كيج وشان خانين كو دوان بيشقها ده حاضر يعني صالة كام السليمانية حاضر بون دو صالة سرها صالة صيام درباسي هولي ريشي بون جيو بيدم درباسي ما مصر جينك برتوكي خوش هاب كرن برتوكين هفش من هاتن بيشكيش كرن البغدادي جي برتوك هاتن ديتن يعني إيصال جيم حاضر بون البغدادي الأردن جيم حاضر بون شخون هاب بلان سازية مهنا مدانينا بيشا خوش بوم كاربن هن بيشانجه ديجي حاضر بن لي امن هان كارن ديار بن حتى كو ام كاربن نور حاضر ببن نخو بلان سازية كيش البيشاوية هم برتوكا هم بقريج نبيسكا هول دانين ما هنا كو ام بكاربن ام خو بجين نقلك جيانجي يعني اجبوي هنا كي قالك هول دانين هم خو بجين النبيسكا راشي نتني بيشانجها هل بتا هول خو نبيسكار يعني ما مستقوجي يعني او نبيسكار هل بري خود دي وشان خانه يعني مالا خود بيني جي خود بيني تخوازي وي برتوكا خو برهم اخو درخي روناهيه لي يعني جبوي شلير يعني ام تكارز بي شكلي بيجم يعني بلان سازيه ام دكارم بيج ازنهات كارم بيجم بس ام نزان يعني صدي هبي نبي ليش باش بيشاوه تشنا باش يعني ام كارم جبوي وشان خانه بتايبت جبوي اي روجافا راستي جبرغو سينور هنا او سينور ناهي لم قلكي درباس ببن هاول بدن يعني اف نامه دبان برتوكا ده شخو برتوك هري داوي نامه يعني ام تخازن بان نامه دولتين درتور بلا بكن شنو هاتنا برتوكا كرديجي تايبت فرسينور ريا برتوكا ريا برتوكا روجافاي بالهردري باش سركفتي بند كاري خدا ما مستشير زاد بلان سازيا واج بوي افاي تشيا وغوتناتي داوي تفي بري والكودريه فرمو صار ده حسب بس شهران ضغط برتوكا بيعني انا تايبت كسن يعني كوهاتن روجافا وكي جالكفان وكي روجنامافان يعني وكي شارفان بون شتي فقريان بيرعينا فان بسامن بيتريون بيرعينا او برتقانا ما جبتري حاج زمان معنا ضغط برتوكا حاج زمان جهاننا ما أولي نجبو زمان عربي قطعا لأن نجبو زمان كردية مساكا وان كاردين أو ثانية هي جبر يوان ضرب يوان برتوكين كو أم دقرن تفاهي يكو شافا وان لسر الإسفارة راسي يعني إجبر أم بيتري بوح نقارن برتوكين نقارن بقر يعني بس شاب بحسب بس شاب برتوكين ورقر وشاب كرنج زمان بيعني كنا أجبوه أو خسر طاقة المدى يدنا يعني ما رومان على شروع كنا بس أنا أو أنا كسي الإسفارة كان قلتنا وكان شاب كرنا
بروژه ایسال اوه سال به این نخویا يعني بلكي با ایسال انتنه یه عربی کار میشد يعني اندر 2024 ده بلكي ورگرا کردی نکرده يعني باشه گلکی باشه ترکت بن هوجت کاری خدا از گلک کیف خوشم گو ایرون حرس میوانی مبون راستی ما کاری بوم هنه کی کار واشان خانه ام بنا اصلا همشی خدان واشان خانه ببینن همشی نویسکار اجی نرینه خوی واشان خانه و رخنه خوی بیجن ما مستع عباس موسى نویسکارز کیف خوش بوم گوت میوانی بو هر هبی سپاس بو پارو کرنه انت ساق به هر هبی بریو برا واشان خانه اش لیری و مستزارا محمد کیف خوشم گو تو الفربو تا هنا کارو خبات خوی بو مشیرو بکر سپاس هربی هر واج دنی مارکه برپرسه وشان خانه آوای شیرزاد بصراوی کیف خوش بم گوت میوان ما بو بریا آنلاین و تا هناك رخنجي وخباطة خوشي بما بار بكر هربي سباس کلیک سپاس بو کاره صافي بينرن هجا خلق عمل فيدر يجي بداويد با ما وشان خانجي ناس كرن ما هناك برهمي نواجي ما ناس كرن جمارا سر جماري واج قاسم این برهما بهيفيا قوما كاريبو ام في خالج بو زلال بكن ليه برزگريك وجا وزمان ومجارين كردي خلاص نابل